Mono ndene ya constituency ya nyingi mono istima. Tafadhali nwethete mono antu bakuma eshigo mbunge Kyamara constituency nara kwa Kareke Mbioki mono barutera kuma nante cha Mwembe ibedire tubakiarie mono bakuga burabagite stima rotere rura. Nende iki barambera bakambera kabete tabai tugeria ti antu bakumantere cha na itima gutuni Mwembe kare. Twena thina ya stima antu aba mechi bationete stima bakawa ibakuromba Kareke Mbioki mbunge wa Mara constituency. Tafadhali Kareke Mbioki antu ba Mara nibakurena ibakudeta nto wagi wa stima ntere inu mono cha Mwembe. Na kinyantu ba Mudambi bakuronda ndegwetike na ntomero ato wangete rogono na ntere cha Mudambi bakiwa inyantere inu keep still ibagite stima. Turongire tuga agatukario kweri tukagwira mantu bara arakwena thina tugatongithia alafu baadaye ukaya kuthikiria tugire tutie siasa kuringa siasa kurumana kana siasa cha gutimukira muntu kana kumugira micemanioni kira kigokwira thaino twakura munene no turiganiretwe munene ututayaniretie antu bankune ZDM antu bankune bariuga terira barabara nendo kutafadhali batetherie na bulldozer abone barabara embega ntikoriganirwa antu bakuma nterechia Tiania West mutunga tafadhali antu Tiania West bakuromba stili barabara chido kangete baruga ibakwenda kuona uthina mbere keke iko weta ketukwa antu bakuga tabali botiganirwa Patrick Munene tafadhali antu bachuke ga mangombe rutero na itine ga mangombe kwena barabara kuwa nendo kumono indikana ya kwenda bakudonge nterechia Mugere bakauga nyaka kwena ka bridge karaka kwenda kuthukanga bakuiba kuromba mubunge wa chuke ga mangombe Patrick Munene nyanto ga mangombe ibagite stima antu akamoterie mbere tabaketheta bakiwa mono kinyantere ira bakwaga stima antu akodongera antu gigeta kamuga antu akumonterechia egamba ngombe primary school erienu antu bantura baruga bationete stima na ibo agakwalio kweringa kwira Munene wewe ka sauti ya Kabete ukamenya nanto baguntuma bakambira Kabete tugire no twire aringi biashara babonda baruga kuma kwe barabara kumara chekario nemeta marimanti baruga barabanye ndokuno abantu bakowande go bagakwa bagatao toro nendi bogeta bakambia koza maandamano bangete koza maandamano barambia Kabete kabakambira Kabete tugire twire barabara enu kwina antu bakwira mono tugire no tukandamana na tukainga barabara na maiga chairman bonda tikumantere cha kariga yekene mota kiora the chairman ambira Kabete mbere to kia action tugiria were atongore beto tukawa maandamano tuinge barabara era edingi bagaribo kirangi ore kana ntu agokwira mono ntu ba akogwa na biki kukeke kwalia tuga obabore ogo obantu bakodeta tukauga kwanje ndani kire ndene egembe north kwena thina mono ntu bakodeta zaidi na ingo chwana na ndani kire ntu wantu kona akawata thimu yako muchwe muretiaga kenda atwira imbio yongwe kurenge at least aitumura kwena kwetanga mono kero ataitumuka kazi nafanya vizuri at least na kwetangira wekwa percentage lakini ndani kire anti bakutheta mono nara egembe central tafadhali bari uri bakauga ati kama bungi iko worere iko ndani kire worete Kabete tuchwira ndani kire aye studio atochokere biuria byetu kana kumuria biuria bingi mono nani ta Kabete ndauga nanno monga ntikira takanyoni tango komengo ko karekie kometikiraga na mwankaringe keo yeno akeke emenye kurekia nani no mwankambuge keo mbere ndani kire antu ba egembe centro ibakudeta antu ba egembe centro ibakurira buramo mpura boruga antu batiana kabakurira nion tobeto na antu ba egembe centro bakambira twirire ndani kire ikuoririte tutikuona maendeleo ndende gishigo bunge kia egembe centro basi ngokindia ntumu